welindani uyabona mawuza nezibonelo zemali uphinde ifakazisa ngomzala indaba efana nalesi usukuyithengisa usuke nje ukhombisa ukuthi une-information wena lesingayidingi la kulo live kasiqiniseko information yakho ikhiphe kuwo ngoba kusasa sizosikhulumisa into engeke siyiphendule kodwa engizokusho nje ukuthi bane wethu umfoka amacingwane singakhuluma konke sikubekayo njengoba umfoka Mnyeze ekubeka ubokhumbula ukuthi ungizwe ufike la umacingwane wethu kabantu kuwo wonke nje umuntu athi ufika kuye befike ngimngenele ngehlamba especially kulama politicians wethu ama leaders sakuthatha ngokuthi sithi ayiuhlanya lo uyabona leyo nto ukuthi ungizwe simthathe ngohlanya imuwinise kakhulu ngoba yonke into ade ikhuluma kuvele kuthiwa hayi lo uyayihlanyela kodwa manje njengoba ibeka umnyeza ukushintsha kwakhe izinto isiyakhomba ukuthi akasile uhlanya ungizwe ungizwe vala lokhuza zosorapho vala zosorapho ungizwe usebenziswa ngabantu bonke abamdingayo naye abamdingayo i-opportunity yokuthi uyazi ukuze ngigaine na indlela yokugaina iqiniso nje nali la sikhomba khona ukuthi ungizwe thina njengami nje uyangiphixizela besinayo ungizwe ups and down kunxumalala besinayo ungizwe nani nabogodolo somkhiphe court lapha sa donate imali ama 5000 silwela ungizwe kade lwela uZuma kuthiwa nangu uyaboshwa sigijima naye enkantolo but namhlanje lo muntu labantu okuyibona abambeke eqinisweni abamsekile ubakhafulela ngamathe bese sithi thina it's a political game akusi political game ukuyuzwa ukholwa isisu lokho kwenziwa ungizwe ukholwa isisu bangakho abantu esasinabo ebusuku simdonethele imali I think yaza gcina ko 45000 ubakhohliwe labo bantu ungizwe uyi-opportunist ungizwe akafuni ukumelana neqiniso sami endaweni eyodwa lokho nje kufanele sikubeke singesabi ukuthi ungizwe lokuthatheka kwakhe njengohlanya ukusebenzisa uyakusebenzisa kuyamkhokhela and ngibuyele kusiqiniseko lathi khona ungizwe akaboni ukuthi ipolitiki inokungcola phakathi ipolitiki iyabulalisa njengamanje sesikubonile uhlapha kangizwe ukuthi ungizwe labamdinga khona bamsebenzisa ukudestroy abanye abantu ungizwe uzolimala linyazwe into yokuthi uyixoki akame endaweni eyodwa akaqondanga uma ngabe ungizwe ebekwazi ukuthi alwise lesimo sokuthi okay is fine ngilwela ukuthi ngiyi-EFF wavela i-EFF washintsha waxabana noMalema useshintshile ungizwe manje usethi ngoba uZuma ubiza abantu bakho babizele eOrlando let me start something ngivule ngapha eyami imbizo ukuze ngizolwa nalabantu okay ungizwa kukho la esibona khona ethola income eningi asimazi asazi wenzani but ngeke ubize ama-artist ubiza abantu ukuthi abazoba semcimbini wakho udisturba lo mcimbi lo ohleliwe ngoba uyazazi wena ukuthi is fine ngilwa nalo muntu bayamsebenzisa lo mfo and ukumsebenzisa kwakhe thina abanye siyamsekela sibona ukuthi simholela ophathe uyabona and mongathi uthi uyabheka politically uyayikhulumela ungizwe ngoba uyilwelela into zakhe naye ufuna ukuthi abe nezinto zakhe azoba nazo ngokwempilo kodwa eqinisweni lithi ungizwe uyasilimaza thina abanye abantu simkhonzile besimsekela sithi silwa inkinga zakhe la setshenziswa khona ngoba necala lakhe kwakuliwe into zamapolitiki iproblem yakhe akabona ukuthi bamenza iphendula lamahosha ehliswa noma ngawubani manje yakungizwa afuna ukumyuza ngoba amabhinqa azothi ungizwe siyamseka sofa lafa khona mabhinqa asikhulume nje iqiniso bafowethu ngiright ukusekela usiqiniseko mayenza into zakhe but ungizwe usesenza ilima kakhulu ngangokuthi usebenzisa isisu sakhe kuyo yonke into akasindoda enough for mina ungizwe ayimeli indaba zakhe ngiyabonga bafowethu ngiyabonga mvelaphi Butushedo ungizwe engaba yiqoka abe yiphiqiphiqi siyakuvuma lokho into eyinkinga bonke abantu abakhuluma ngendlela abakhuluma ngayo la live mhlawumbe ngikukhiphe eceleni na Butushedo asazi ukuthi uma benikelela ithuba elinika ungizwe bebengebe yenze lento lena ungizwe akayenzayo funa siyibheke naleyo reality leyo
umuntu uyakhuluma nje naye esiswini ngoba nawe ulambile akalinikiwe lethuba lifana labantu abakhala nge-corruption ikhona ngaka kodwa naye umuntu uyazazi deep down ukuthi mayenikwe ithuba lokuthi acommittee corruption mayevuna yena ngeke kuze kube i-corruption. Akekho umuntu ongazimoshaye ithikithi le-speed limit ukuthi ukucela lapha ukuthi nixoxisane corruption kwaleyo kulena-ke ungizwe nokumsupport kusho ukuthi nani msupport ungizwe nimthanda nimsupportela ukuthi kufuna ukuthi ahambe even political aze ongena egodini noBaba uNcamalala. uBaba uNcamalala kuba remainile waba u-ANC nani bekumele naye ungizwe bekumele ahlale lapho ewu-ANC ngoba nakho ungizwe nimkhonzile niyamthanda uma ngabe engasahambisani noBaba uNcamalala kasesilona ibhinca leyo iyangikhathaza leyo ngoba kusho ukuthi manje ungizwe bekumele ukuthi politically angabe saba nayo political right ahlezi elentozana elandela uBaba uNcamalala ungakuphi ngoba nakho uBaba uNcamalala namsiza ungizwe ngegama lika Baba uNcamalala leyo ngifisa ukuyiqonda kuleyo and namanje angitholi into ekwazi ukungidlalela kahle ngale ndaba le yokuthi ungizwe manje usengene emzini lapho ungangenwa khona lapho kunabafana abaningi fine ke siyavuma lokho ukuthi ungizwe ungene emzini enabafana manje into eyinkinga abantu bakhulumela as an organization abakhulumeli uBaba uNcamalala specifically nobudlelwane bakhe nongizwe umuzi figuratively khona abantu abathanda uZuma ngoba uneqembu khona abantu abathanda uZuma ngoba umZulu kuningi indlela mangithi nje umuzi thinta into eziningi so sizomkhalela yena ngale ndlela esezimkhalela ngayo kodwa ngeke kufane phela nakwezinye indawo ikhadi kodwa still into efanayo ziyakhala. Mina ngiyabona ukuthi cha bafowethu ngeke ngize ngimkhiphe phela umnyeza ulive awenzelwe MK madoda awenzelwe MK asicaciseni lento bafowethu musana kuba nale mentality nayo siyayikhulumela nje laba bafowethu kubalekile vele ukuthi imbone ihlukane egcineni kosuku lento kumele niyazi ukuthi vele imbone egcineni kosuku kumele ithi kuhlukane yabo ukuze ubani nobani yabo nawe yabo njengoba nje uBright no Siya bephikisana uSiya khona ayifundayo kuBright noBright khona ayicoshayo kulokhuza kuSiya so like ibalekile lento enkulu yabona ukuthi kunganjiswana ukuzwa nje imqondo kwehlukahlwana kwayo yabo mina ngithi isiqiniseko ungizwe omnyazi ake sidedele nangu ingane yangizwe lapha inkosana maseke sidedele inkosana lapha phezulu Zoso kamba kanjani siyaphila njani siyabonga mfowethu siyabonga ubhuti wePholo mfowethu hayi mina akukho bekuzokuphawula mina bewayi nto sibalekile nto bekithi ngifuna ukuyiphawulela la nto bekithi ngifuna ukungena kuyona besho amamiliyoni nto phela bese ufakazi nto awukwazi ndoda ukuthi sikhuluma into eserious kanjeni uqhamuke no 15 million no 30 million billion ungenabo ubufakazi ubuzoshaya 10 million views impela lapha ku YouTube fast uyabona hayi ngeke le ndoda leyani mikhuluma isimanga impela bengingenela yona nje ukuthi wendoda bubu ufakazi ndoda awubeke phela ubufakazi ngoba okusho nje abakhona abakuthumelelile awulethe ubufakazi noma ama voice note yo nayo le ngeke ngempela ungitshela ukuthi ngempela asibone phela ukuthi wenzeni ngalonto leyo ngaleyo mali engako hayi asibone impela ngabe siyabona nenkosana ngabe ihomlile awu nami ngabe ngihlomulile bafowethu anginamali kwamanje bafowethu ngabe sihlomulile impela cha nami ngabe ngihlomulile hayi ngisho hayi bekuyilokho nje ngaza kwethu hayi anginankinga yebo okay mfowethu yebo cha bekulindele ne
Yeah. Yeah. yabo ulindani ya Yeah, uthe Mashimane. mayiqala into yakhe. usibari Ayisiyi inkinga mawuza ne-information, but yena uze ngathi uzo-address nation. La aphambuke khona ukuthi kahle la siyakhuluma asitshelwa. Yabo. Yes. Ingakho uthe Yeah. mayingena athi cimana ama-mic wara. But-ke usale lapho ukuthi sambuza-ke thina ukuthi lento oyishoyo asiyiphikisi kodwa siyivuma uma ingenabufakazi. Hayi impela ngeke. Uma kuwukuthi uthi awukhona ukuveza ubufakazi thula-ke phela ungayilethi nokuyiletha. and Bhuti Bright awukwazi ukuba wena bese usuwazi wedwa ngaleyo nto leyo usuno showcase 100% cook stories. Mina yazi ukuthi isiqiniseko singawulandela uMaskandi sonke kodwa kusho ukuthi sonke sesinolwazi ngoMaskandi. ya Mina kuyipolitiki ngimncane kuyipolitiki kakhulu ngingane esihlaza cwe kodwa ke ngithuse kwezinye indawo mase ngibona abantu abathile sengibona abantu abathile sebelentozana sengathi nje ngoba manje sebengene kuyipolitiki nawo noma sebezovota bayalandela sebenolwazi olungakudala babakhona. Being honest nje lento abantu abayiclass elungizwe noma i-risk ngezinto eziningi zakhe ngithandwa abantu kodwa akekho umuntu ade ngaliyeka ithuba bancane kakhulu babili bathathu. Womnyaza asibekeni kanje lento asibekeni kanje lento le hayi ngithi ukubeka umbono ngongizwe kukodwa kukhombisa khona ukuthi simkhonze kangakanani ngoba umuntu uma ekukhonzile emnyaza akulahlekise yabo besibeka nje umbono hayi into ethina ngeke kusoze uyazi nathi ungizwe umkhonze kanjani futhi nabanye bamkhonzile lelo ngiye ngizwe nobe Paulo ukuthi banisana yabo kodwa ngeke ngasho ngathi ku-MK into kumele beyilungise yilento ukuba nale ya mentality yalapha ku Facebook lento yokuthi sonke siyazi yabo sonke siyazi umuntu yabo act ngathi usazi yonke into bafowethu nisacathula kulento anakayazi ngiyazi nini mostly lapho ku-MK nezingane abanye kumina abanye mhlambe sontanga abanye badadlinyana nami kodwa nje nabafana nje yabo abasayikhulela nentombi ezisayikhulele isazama impilo so like ingabe sokube ngase kunolwazi oluningi akukhulunywe nje kugeneralize izinto ukuze inkulumo izozwakala kahle angabe ngasi wena usune information engayangalena uyaxhumana no minister bani no deputy president hayi angabi kanjalo anga exaggerate izinto izinto engenziwa kanjalo umuntu futhi ngaphoqa umuntu ukuthi abe MK ukuhambe emagameni akho mina when it comes to indaba zamapolitiki ayikho engicike nayo ngancika ne-ANC ngagudluka 6 years ago ngoba ngabona ukuthi lamazambane engiwatshali laphuma nezibungu njalo lapha so awuchemile kako nje cha bengi-ANC nje straight ngayo uyefana nami yazi namba ngilazi iqembu yazi kwasana manje nginakuyibuza ukuthi ngivotele bani ngempela angikwazi mina wesiqiniseko ukuthi because kufuna sikhulume iqiniso wonke umuntu okulama oyi-politicians ulapha for isisu sakhe ulapha for umndeni wakhe so masibuya ngeqiniso kuya ngokuthi unolwazi olungakanani kulento yepolitiki ipolitiki ibhuti ngizokubekela mina Mvelasi angeke ngithi mina kuyo ngi-expect nginolwazi ngihlakaniphile besigijima iforce lo sigijima ko-Soweto ngendaba yepolitiki angiyifuni because imiphumela yepolitiki ingikhombisile ukuthi ugcina uyisitha kubantu ugcina ungenamngani ugcina unamanga ngenxa yepolitiki so engizokusho la kumnyeza mayelana nongizwe angikhaleli mina ukuthi ungizwe lento ayenzayo ise-sabotage for i-MK anginendaba ne-MK anginendaba nobani ngoba kupolitiki ukudla umntakabani ungizwe naye uzama indlela yokuthi aveze amandla akhe kodwa uwaveza ngendlela errong njengoba esho isiqiniseko nawe usho myeza ulwazi kangizwe nani anginitshele nje iqiniso liyafana kanalo akanawo umqondo wepolitiki akanalo ulwazi lepolitiki kakhulu deep
akanalo uyikhaphezulu njengathi umacingwane akanalo umlalela noma addressa umlalela noma ekhuluma ukuthi lo muntu lo uyafana nabo but yena ngokuthi ungumuntu owaziwa ngabantu futhi othi maye ekhuluma into yakhe uyayimela aphinde ayijike egcineni masenijonile into yakhe vele bazomsebenzisa lalelani azi khona into enokungayinaki abona umuntu manje lokho enithi akazi nithi uyahlanya engahlanye kodwa buka namhlanje live uye bese lo muntu akazi cause yabona uma ubuka impilo yangizwe and ungikhumbuze isiqiniseko khona amagama angizwe ngifuna ukukhumbuza wona washo sisi kwaMayimayi ngiyakhumbula so ungizwe uzokushaya impela kama wetshela ukuthi awazi wabashaya kanjalo kuzume wazi waba upresident kuloko ekuthiwa hayi akazi akanasikole lo angikutshelwe Bright mfowethu singadukisana no politically ngiyacabanga ukuthi noma singafaka usiqiniseko sifake umyeza sifake yena umacingwane cha bhuti lapho nje singaxhaphazani ngeke una umcimbi ohlelayo wena nje ongohlela kusasa mamela mntaka baba sikhuluma iqiniso kudala ungizwe evula all live ekhuluma ngepolitiki zimjambe kube khona la uzokhona ukuthi ungizwe lo mlando uyawulandelela uzwile kupolitiki kunento ekhuluma wazi ukuthi lento ngiyayazi kunento ekhuluma uyazi so akufuneki isifundisane isiqamba amanga la ungizwe unenhlanhla ukuthi uthandwa ngabantu yingakho usilinye inhlanhla unenhlanhla mntaka baba hayi yena uqinisile ushado ngalizi lokhu ziphuzu lakho uqinisile yazi isiqiniseko ungeze yazi lokhuza we Bright maze kuqhamuka umuntu la waze kuqhamuka umuntu njoba nje wena unawo unamakhamera izitudio lapho ushutha imishado nani maze uthi isiqiniseko awungi-advertisele nansi lokhuza nasi istudio sami ngiyashutha la ngenza ini nani ngizoku-advertisela ngizokhuluma ngiyichaze lento yamakhamera ukuthi isebenza kanjani uwenza kanjani kwasha kwacima kanjani ngizoyikhuluma ungitshelile ngayo wena umnikazi wayo lonto leyo mina angazi lutho ngayo wena usebenzisa amandla ami wena ubona i-opportunity ukuthi usiqiniseka unama-followers awu-10 okay kulungile hayi ngisebenzise wona lama-followers ngibona ukuthi mhlambe aba uthunyana ngeke bekwazi ukuthi beba ama-customer ami izinto ezifana lezo ukusethenziselwa amandla nolwazi izinto ezimbi engafani lezo yabona Bright thina ungizwe siyamazi lazi khona yabona lapha yabona ungizwe lapha eNdlunkulu faka ngabe uneyikhundla ke lapha yabona lezi ikhundla seNdlunkulu fine lapho ngoba lapho in and out even nanesilo esisiphethe njengamanje akekho umuntu one-information yakwaZulu nomlando njengongizwe kodwa hayi lipolitiki cha ukuthi vela sebaningi weBright ungizwe ufuna ukubenefita politically ucabanga lapho yabona isiqiniseko mangithi ngi-advertisele ngizokunika lo 20 rand lo weva kwalokho ukuthi ususho ini awusahlangani wena uyitholile imali so wena into obufuna ukuyibenefita ubufuna ukuthola lo 20 rand wami wesiqiniseko omunye athi advertisele imoto ngilinda linda phela ngithi nawe ngulindile okay mfowethu so uma ufuna ungizwe into enitshela ukuthi ufuna ukuyibenefit it's not entirely political ungizwe ayithandela ukutrend abi ama-followers into yakhe kungizwe le imali already useyitholile imali eningi futhi yabona nje umcimbi wokukhela owawuphazamisa i-EFF wayithola imali yakho ngizwe nakulo wakusasa uzoyithola futhi imali yakhe aphume lapho asuke waqala kade wasayithola imali ungizwe so mina manje ngifuna ukuyitshela ukuthi ungizwe ufuna ukuvula iqembu lakhe akekho lapho ungizwe usemalini so ngifuna ungitshela ukuthi ungizwe akayithola imali uyayithola imali uyayithola i-publicity into ayitholayo ke leyo sanibona bafuthi yebo mfowethu kunjani ngizwe for life no singakuphendula weBright namba futhi sacela ukuphawula nje right ngicela ukuphawula nje la bafuthi ningadini bafowethu ibhlungu lento esikhuluma ngayo namhlanje ngoba manje ifaka igama lamabhinqa phakathi bafowethu uyabona
into esisetshenzelwe kanzima kangaka ukuthi bafowethu ibhinca libukeke njengomuntu emphakathini nanenge-Black TikTok nje kutrenda nje into ethi ibhinca. Kodwa bafowethu ibhlungu lento mayisizongena ithi shi kwipolitiki ingene ngegama elithi ibhinca bafowethu. Ungizwe bafowethu siyamthanda sonke and simkhonzile nje ukuthi uyas-entertain and futhi uyalilwela ke futhi igama lamabhinca ukuthi liye phambili. Kodwa kubhlungu ukuthi mesezolishumisa phakathi naphakathi aqamalazise ngawo kwezepolitiki bafowethu. Ilapho ke fike ibe inkinga yakhona. And bafowethu ungizwe ke bafowethu usethanda ukusicacisela kahle kahle sabantu abaningi ke bafowethu ukuthi kahle kahle ungizwe umuntu osomathuba bafowethu okwazi ukuthi yena ahambise isisu sakhe ebe ephusha igama lamabhinqa phambili. Okuyikona ke okubhlungu kunakho konke bafowethu yilokho nje. Kodwa ke bafowethu ngeke ngibone mina ukuthi nakade kumcimbi we-EFF abantu be-MK bakekiza. Naku manje sekuyilokuzana sekuyi-MK abantu be-EFF bayakikiza. Ngiyababuka nje ukuthi abanye bayakikiza la kodwa ngeke sibasha amagama kodwa uyababona ukuthi okay lo uyakikiza namhlanje. Ngiyakikiza mina shona ukuthi oqala ukikiza umyeza othi futhi ngiyamsupport Ungizwe bengimthinta nasekuseni sabonana ngiyaya kulentozaneni ungakufihli lokho. We-EFF input imiyeza. Ngisho mina abantu abakikizayo beside ukuthi EFF noma ngiyini angihlangani no-EFF but abantu abakikizayo part and parcel and ngomunye wabekhuza ngalenkathi Ungizwe iqala lento ngithi abantu abazikuyimela. Okay, no ngizwa kahle kodwa bengisengibuka nala ngama comment ukuthi ngiyabazi abantu abaningi awufuna ukugudlwa. Mntaka hayi bengazi ukuthi hayi usezesho nje umyeza akayona EFF yena. Kanje bafowethu kodwa ke la social media kodwa kuyaziwa bafowethu ukuthi khathi i-EFF ize la eThekwini abantu abaningi vele babekikiza bethi hayi ziyasha. Namhlanje MK abantu sebeyakhala bafowethu. Vele ke umunye mangabe usukhomba omunye umuntu wena uyala ujabule kodwa uma usubuya ngakuwena kuyale kube buhlungu kodwa manje ibhlungu nje bafowethu ngoba ingongizwe lento Ungizwe futhi esimthanda and abantu abaningi bayamthanda Ungizwe kodwa manje Ungizwe ekube kungixakeke mina ukuthi engazeni uyakwazi ukungena enhlizweni zabantu ukuthi eyazi kuneyinkumbi zabantu ezingilandelayo ekholelwayo kumina ekuthenini mangabe ngenza okubi noma ngenza okuhle zona sisala ilimali la phansi ukuthi yazi lento esiyenze Ungizwe ke thina simkhonze kangaka yazi asayithandile uyabo. Njengakusasa ngiyasazi bafowethu ukuthi kusasa uzothini mhlawumbe siyaspekulate nje kusasa mhlawumbe Ungizwe uzofika neminye futhi imbono ezophinde futhi sishaqisa amakhanda ukuthi awuye sabe singakulindelele lokho kujo Ungizwe kodwa ke asike sithi bafowethu hayi asizwe kuyena kusasa ukuthi uzothini. Hayi kusasa uzobethuka umntolo uzojika athuke yona ANC labo Duma kungesikudala nje umacingwane lo. Mina owami umbono uthi kwamanye ama-province iningi inhlanye efana noNgizwe. Why bengayuzi ANC ngathathi that opportunity iyo user zona zilwe bakhona oSikomote eLimpopo bakhona aboSibura. Why ingasuki ANC ibona opportunity ukuthi ngoba uyatrenda lo muntu let's use him. Bayuza lesi amabhinqa ngilinde ngikhuluma yabona amabhinqa ayafuna bayuza mana bacinga amabhinqa uthe wena ngunika ukhuluma ngakuyekela balandela legama lokuthi kunalabantu okuthiwa ngamabhinqa. Uyabona ufuna ukutshela iqiniso nangusiqiniseko uhlongomeza umcimbi wakhe usiqiniseko uma enza into yakhe abantu bakithi kwaZulu bayasekelana banalokuthi ilula isabotage against amaZulu elwe odwa. Uma ngabe kusuka nje usiqiniseko wenza umcimbi manje kusasa sizomseka ngoba usiqiniseko ngwakithi amaZulu anqena ukuthi ahlukane phakathi nendawo singabulalani isodwa sibe sibulalana. Kodwa iqiniso bayazi ukuthi thina siyisizwe esilula ukuthi basimanipulate basenzisa intando yazo. That is why kusetshenziswa umacingwane ngoba umacingwane is an easy target ukuthi siyamazi lo masimnikeza u300,000 will go ayenze lo mcimbi akumele awenze sizobe sesiqedile ngoba abantu bakhonza ukuthi umacingwane ulapha yangumuntu amancoko umuntu oyifanele awuthi nje ngutshela the way umthandeni mina ngijabula ngakhona mangimbona ngiyazi ukuthi kuyohlekwa ngiyazi ukuthi akedeleli lo muntu akethuka umuntu kodwa ngiyazi into ayikhuluma amancoko amatemu ngiyazi ukuthi makiwa kungizwe kuyovela nje kusukela umuntu kuthunja umuntu kuthiwe nangu ubani nekhanda elikhulu sihleke wonke umuntu uyahleka siyela ukuthi sithanda izinto ayikhulumayo whether zi wrong zi right sizoziyela singaboni nala
esesisetshenziswa khona la angilwi ne-MK angilwi ne-ANC but yindlela yokusebenzisa ungizwe ngendlela errong ngoba naye ungumuntu unezingane ufuna iparish uzokwenza lokho yilokho nje obubala Bright ukuthi umcimbi ungizwe aseyenzile uthole emalini kwa-EFF kwamuphi uthole imali yes uthola imali yiqiniso lelo kodwa ngendlela engenzi yena abukeke right abukeke kahle kwabanye abantu bakubo abamsekile ngoba iyabhimba lento angeke mfowethu uthi silele kwancamalala bazothatha ubaba nakho sasivuswa ungizwe ebusuku thina ku live athi nabo bayangena bazothatha ubaba ngapha Ngathi ngathi uyagula ngisho ngekhanda kulezinsuku. wathi nabo bayangena Eyazi. kodwa mnyeza namhlanje you must allow such thing ukuthi isimanipulate ishintshe umqondo ingathi singabantwana Bazothi ubaba. Bazothi ubaba. athi bimba inazi imoto sifukuleni Hlangana Zulu. manje kufuna Hlangana Zulu. abizuzuma ngomdovu funa futhi sithi sinanelana naye kusho ukuthi kahle inkolo asikho la kithi Yeah. yes Ilokho nje ngishoyo yabona Mshengu engikushoyo ukuthi as much as yabona nami ngeke futhi yabona imali ungizwe man le mali abamnezana nje kuthiwa imalini ngayithatha nami kodwa imali seyidinga kodwa ukusebenziseka kwakho njengomuntu kulimit ungaze phela yabo ungaze wenze ezinye zezinto yabo kunezinto uyi-avoid hayi thatha ukuthula noma wenze lokho ungakwenza kodwa ungagcine usujoja umuntu ngempela kunabantu okungebona bokujoja